o tāmita, ngā pa ia aua nei tā te ia o sau. Ua whio ese lea ngā pa ia, a lopa na oma, a lofa mai, aua nei e a ke se ina, lea ngā pa ia, I lunga I ate. Aisea, lea ngā sa o ai o manatu, e sa o ai o ngona. Amen. E sa o ai la filifilima. A se lore la. Ki mahinga no ma whaifi au ma whaitua ma suka ina o. A o whaino loto. Ia la o whaine loto o tama loto tua. Amen. Nā mafu angale na mara o waitamita. Ina ia. He soa soa ai ia te. E ia lo pai atu maa. Pea no whai mai le whini le nei tau sa. Mata tulo le ae. Wa whaia lau tamu hei. Aua lai te whamata le atua. Aua whai ni e hatu pō misaro wala me te ua whitau ia I si a la o si a te tulo. Le te I tolo wale invite loa le atua. E sosa mai ia te oi. Ma mai o nā nāna pa ia. Tā tōku tau tui whatasi le tusa. Hallelujah. Ora ngai no na lima. E te mau te ko suma lua le ngai mo lua. Ia e fa ko sia mai ia te. Ye oli tana. Restore in me the joy of salvation. Leo mana o tamita. E toi restore ia. Hallelujah. Restore on a new heart. Restore on a bright spirit. Restore on a yay in the presence of God. Restore the two maule ngana pa ye upa ya te. Malona lima awala. O to restore la oli il found. Amen. La fa o Yesu Keriso stormu ya te oema. O le tanto tagiaina o Yesu Keriso e fai mo wali mo fao. O sangane. Tēnā whamai tāmita. Restore unto me the joy of salvation. Amen. Ua sasilia e te Ua whaio pe te respirating. Ni pōne so tofi malama respirating. Pasa tau I nā Yesu. Ai whailai. Ua whaio pe te. Whamai pe te. Ke li masani matanga. Kare nāmu tō whai mai e sa mātou mafuti. Amen. I ngā whaitara e o mai o Kerisia. E moi ngā ue pati, e moi, I ngā uwanga e kia siasia I lisi me moi. A kēta whungane ngā paia rea e bārata wai. E tū mau stomu I le paia mai mamanu. Pai le pāpero sui pa te ngā umare o Kerisiani koe. O mai e koe kofu kopo le whareroto. Hei o wanua I e. Ke wāia. Tō le. Hallelujah. E mei, au mai e māteo le tana ia Yesu. Ina ua toi tū mai toi tū mai whai a Maria ma Kitara Salome. Oi whai e o so. A tora ma pete o te mo mui ka leia o na tō suke atu ai leo I tō matau leo nei lalo Jerusalema o I utega I uma o lai lalo Wellingtone lalo Wellingtone o pete le ema ma Jerusalema lalo Wellingtone nava mai na hukau I au kilani Amen mai sa ukopo
Moani. E na mai e tangata lea na whaio na momo engo ta mo mareko. Atau dia na whaio le momo e tamare. Nana ba aia kua yo mai o tangata i whamisiona fo lea o palanga mo moa tau. Pana pa a vai ka mareko na mea le se tau i le te mai mali ministry. Pa mai noa ia whaio mo a la koe fo i o selema. Mafu amale na mai mareko. Ona sa whaio na tamu e. Ai na kua lama whahi o i tau whaina kau. Ua success i tau whaina kau. Pemain Paulo ya Timoteo. Sorry. Sama mai mareko e au ngai le ngai. Mafu amale na mai e mareko talale. Whaia yoso a toa ma beteu. Ole manatu beteu. Ole toi manatu mai le tua. Jangan ena whawhiti o. Amen. Nai manatu beteu. Ole toi amana. Ia a mafu amale. Ole invite tamita ole atua. Ina ia. Whafoisia mai le ole whawhiti. Manatu beteu ole toi amana ia. Te noe te me te hatu tau futuri tu ia lo vai e sulu a whamai lor tamat ia pake eila e para ia lo whio potu. Ia e furi mai lo malo tua. A te mi tokua ai whakari mai ia tua se e whapea ki ta mawha aromea. E toi mai aso malosia se i o toi mo e ai nei tau sa. Se matu tau futuri ai ma le kalesia. Amen. Ia nisi au auna mai whatu. Whaafoisia maile oli ole whaatanga ngata. Restore in me the joy of salvation. The mafu aile upore restoration ole restore. Ina ia, e mana au nieke le ole restore. Ole wina lupo restore. Ole koe whaafoki ole mene ine verse owner. Amen. E ke whaioro, mampua, o tā ua e o nei le. O i tā ua le atu, tātou te pare tono e manao le atu, e tai amatua tā ua i ate. Nā tea, koe whaafoisia, toi ati nai. Amen. Lea, lo tangata ina ia, e tau no waiti. Amen. Olha isso aí, irmão. Muli senga por aí. Olha por isso aí. E ele tá o nome ele apenas uma. Na hora do futuro, linha da tarde do futuro. Ele foi salvação. Amém. Ele foi salvação tanto do futuro. E fai na e tão o ele. Na oeia e tu mau e mau le tu mau e fao le ele vai pegar tu spaia o lo botini e fao le na o le tu mau se lo o fa le mata fao le aleluia a foi fare todo mundo tu sa de ia na tamo le tu sa e mana o mai ya Yesu se foi a tu ia sautada. Wa le whaia manatu whaio la mona whaio poto whaio wata mai whaio mara malama anai whaio la amen ala wa le ka whape mai le tua san tota wala mai ona o tai atu lea i atu a wha atu i atu o mea te tele o le whaio o mea te leo. Si te mai, pa mai le pero tayo, situation is talking about small space. I invite le atuole, ona take le o oe le atuole meka o season, o mea whaiwhai pia. Uma atu sama,
umatu le winter, o so mai le autumn, o so mai le spring. E le ma fai o tātou tau fia. Le mea, o le mea fai. Tia, ho ina e whaeina o e le tua. Ma ua, success, lau tau tu. Tia, o e. Vanga mo i muni. Ke maua fai pure smura mua i lor vaina lua. Yoba, ia e tahofi, ma wina, foi wako, ma le loto ua fia. Nang oleu o umona create mai amta. Amen. Ia o maua loto fia. Nang ola ia tahofi ma wina upheld. Uphold me with thy free spirit. Apa itu wina tu ni? Isaya le fasuman buo. Pak umai tanto a masali taya. Kelolo to a o. Pamai pe Isaya le fasuman buo ngon fai o. Pa auta ila au. Ote, tahofia o ia idupa. Ole mana omano tamita, famaina tamika ile tua. Awai titango e tua la. Ai family boy, tua idupa. Te no fana mo le tua. Amen. Ai te todo lo tua. E tahofi foi o ile tua idupa. Amen. Ia tangia Isaiah. Pamai Isaiah. Bauta ila au no tala noa le perfitanga le ya Yesu. A oema ole au. Ole taini te talia Yesu te wiso e fai mali ma fao. Ona bea ole o oe. Ma tali ma fufine ole tua. Amen. Ole afine manatari ole tua. Wataua a servant of God. Ole auta ale tua. This is a high calling of God ya toeba. Tawa mai oe Paulo ya Efeso. Wa dei oe ma ole auta ale tua. Ole abona la le tua, famai nate tahofia o ia ipa. A sawe fi, e kuso ila. Ai sea, ia awale e o luma. Hallelujah. Awale success oe, ai fail oe. Famai la maruna lua, ole na u filfilia. Mafu angale taofi ai oe le tue luma. Ona o oema o tamata o e au ale tua ua fifilia. Banga lona to ua fia iai lo loto. Ai Panawa le tua lentaya. O le ale tau fai mai le fili e whaka belage ma wha whaio oe ma wha mata oe. Ia e mana tua, o oe o whiwhiria, o oe o lo whiwhia ma iai letu. Ai, o nganga luna tō, whamaia, ua autu ina atu lo ua mama i luma i ate oe. Ma avatu i ate oe, le whamas nonga bono ese. O lo tala noa i lau au nanga, ma la tautua, mo ia molona. Bafuangane ana, fai lo tabita, invite lo tabita le tua, Efesos on mai ate. Amen. E peo na yaina panatu yeo, santatu tala noa e netaya. Fai ase lo to mamangwa, taofi mawina, fai ane ngana sa o stoku yate. Taofi a o stoku ole, mamangwa oe tama.
Awane ya seina o foi nei la foina. Ai tu malo ngan pa ye lupa ya. Kalau punya cua mo tanto ni tayo. Ai mata ya. Amen. Awa tanto ti fa mata ina ya tu. Ai ba ai tu lo sasi o selo la mona mo manatu pa le tono lo fili. Invite Lord to work. I say, God wouldn't fail. Amen. Aya, emana bia, lambang au, lautani, awe, patonga, ina so ni mai lautau tuli mai ni tu sa, no fire. Ehene matui mana au tu maliana. Ehene mawa. Ia foi bani. Ia foi strong no more agora. Amen. A fai uma tubia o pai. Assim. Invite le tu. If so ani ya to eba. Ina ia. Success oi. Mai ia tanto bom. Ile ola fa. Kama fa tai no puri le tai. Ia foi ya to ele fa tai. Mantu cemana dia ceria oi. Amen. Eso suani ile mantu tertulinga, le mantu au nanga ile leja usak. Tato wova jasi, tato malanga fa jasi mo oi. Manuia ia mantu porkalani fofo na oma. Tu maunya oi dinina. Mantu mau fa nyama oi Yesu. Amen. Amen. Ya tu fa kasi ya, mantu dia noi na koma. Sali tai. Masih pati mu tua ni tai. Ele dapat pat. Anto foi mai noi sabe. Tôi đã có bắt chân mà tôi Malaysia. Nên tôi đến Malaysia, tôi chỉ phi tôi bắt. Tôi lột bắt. Nên là phải mua lột bắt. Phải bắt chẳng hạn. Bây giờ nào ôi nó phải là phiêu mà lên rồi, trái mi ai bắt chế yêu mình. Bết bề mà chỉ à hồn. Ia le ni. Trái mi ai chú phải chắc xí là ino le chú mà ave đi ino le chú. Yêu nó chế mu leo satani mà nào. Nào lại bao ai đi phụ yêu. Ai le mà phải nó sao cho chôn mình mèo rồi vậy bảo ia mà mang về chú. Mà chơi Malaysia trong mấy bebe. Lua masina, tolu masina, olu masina. Ila estende vetu mato Malaysia. Nei te ua ele sa loto lau tapua inga ile tua ono to te lo tamiti ua pau alo tato space. Ya masea kista titi tatalo ya. Ia le tua fa he yo lima tatalo fa nawa le Malaysia. Iwa masani miran mato Malaysia. Bisa le fala yo nai ele ise moto ya ni tamit mato Malaysia koto aiba masina matu ngapeno yo le fuga ya ole fa ya Malaysia ali yo le tua fa maoni la le tua mele mole toile ma fa taitele tato fia umalita ya ono lupole tua ya tato fia se mesiri mole tua lito sala ole famafa mo tato ya tato wala aulia le tua ile umma tato te fia taile mata ile poto mala tamayo tamata ya taimi na sabali ma ile tua tukono pe ata tala le faito to o lo to fa tanga wia ia le tua. Amen. Awas pat-pat mo le tua le tua.
Talofa tua inisio tātou aingo aiona tau nuku mai I iale tō tau nuku nuia mai tātou sauninga ni tai au. Awesi patipati mo le sunga I whaia aunga ni tai au. Iale fo ia lua aingo le nilo patipati. Awesi patipati mo le whaia aunga ni tai au. Awesi patipati mo le whaia le tua sunga le tua. Awesi patipati mo sunga le tua kolo fatua. Awesi patipati mo sunga le tua fatua. Awesi patipati mo le tua Matua, ia masih pati-pati tele lau. Boi lato katoa lotu lava talo na mata lua afu dosu patima. Masih pati-pati loa taua le tua. Praise the Lord. This is here to a little. Amen. Tell you, for in the Yasoma, from the Yama, the tour, the Usa, Wina, Mutato, the Yaso. After you, our owner, the tour, Pato Falainga, the Sipoyo, Tapenanga, Sablina, Elephant of Fear, Sa Apelauna. Awafo poni maftana yo tato filwai unu manuio le tuo ono la tutali mese fina mano le tua bele sawe tapwa ile tuo lita yao la tato para watu le au suma lita yao la mata tato saulino ya ono tato otko ile sisi Aina taungo tato maftana lita ya ole itapo iko tangata ile tua usitapo iko sauloto Antonio foile manato lita ya leto pato muolo tapo inga ile tua pete alala iko fua te tulai ole ale tua inga tapo itapo ile tua sila ma ile tua ya te oe ila tapo inga ile Mama manifa mauni Yele tua Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Saulo tamata lita yao tato utapwa ile tua lita yao Ono Yesu. Amen. Amen. Praise you, Lord. Yeah. Praise God this morning. Sing a song, and I want everyone to go around and greet someone new. Amen. Everyone rise up and go and shake someone's hand. Praise God. Hallelujah.
Auro. Praise God. It has a tie to the character of Jesus. Praise God. The arrow that represents his kingship. Because they knew that this is the King of Kings and the Lord of Lords. We have done so many times. We are coming into this house and we are worshiping the Lord of Lords and the King of Kings. Amen. And let him come and bless us this morning. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Lord, Lord. Oh,
Praise
Continue to soak yourself in the presence of the Lord. I want to fatanaina seshibia nitayao. This is your morning. Olotayao lei. Tato ya ila utama lito shamu. Emana uia tato baima. Tunatu lumo letua. Eone falumo lupo letua lita yao. Say your fire se not to fall itato. Alexei sinate mafayo na fayo. Ifaina by oil the mere na yate oil marubai. Ita yao tu oil marubai na ilumo na mando le tu. Afaya tu stove after ile ita yao. Tangi atu ile tu le asema na oma olonya ito tondo le aina. Aise toki talo le oil neni. Uma le tua e tinei ai na uma le fa uma le tua tato te mafai ai na uma le fa tansia foi lea ma te fa malusia tato ai na le to sang tato te mana umia le fa uma le tua wa tato ma ko ai ma na le to sang tato te le mafaya lava iso tato manos. Au le fa uma le amaro pa ia. E fe soso anina o tato tau fai. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory. Tamawa sila mai le tayao. Tutu ayo ainga le li lumora sila fama ia le tua. Fama fayo ainga le li le tayao. Mato mai le li mato te na uria la fauma. Wale tua mato au nanga ya te oi le tau shanga. Wale mafaya lava le tua so mato poto. So mato wata mai. Poto masani le ai mato te le mafaya le. E mato te falamu la watu ya te oi. E mana o mama fisoso ya te mato. Awale li il mato mano bue no fina mano. Tama fa loto teleina il mato. Atole li il mato tamata.
Wano mātou wanga ia tu fo se tau sanga ma tau tia ma le wina isi. Awai tāpina ina I mātou. Wai whaupena ina I mātou I au penga taua. Lea ni o le tatalo le tai au le nei. A mea le ni ila whanau o se au tau manos. Mea le tua o lato lono whaima o se peruafi. Whaola ina ia nganga le ni. Whaupena ina le tua I au penga le taua le upo o lau frio. Mātou te manu malo ina ai le ni. A nganga mo oi malofi na ngalo le tua. So se ala ma so se ala le ni o la mātou sama ni a le tau sama. Mātou te lafo I atu I ate o le ni mua. Laua fio I mea unga le ni. Ai mātou te le I ana I atu le tua I mātou sama ni no le tau sama. Ta mawa te talo le ni. Te sosa ina to tono a inga te tasi. I mawhai le ni o le mātou tutu fatasi le tua. Mātou au nanga I ate oi. Sosa ina le ni. Tai o a inga, hulu a inga le ni. Ta maa le ni. E iai le tua li whaunga lau fio. E upo le poto ma le upo le malamalama. E tai ina ai le ni to tonu o a inga. Ta maa le tai au. Mātou whaperifo le tai au. E te tau lava I te oe le ina le tua. E lava seisi le li mātou te ala langa ai mo mātou pati. O mātou whapeifo le li o oe lava o le tupu. Ma le li o li. Le tua tonu tasi o ia. Aftai Yesu ke riso I taulanga nei tapena ina mo I mātou. Whai le li o mātou maua le manoa. E whao wawa I le tua le mea e te whina ngalo ai ta maa. Tai foi le tua e fola. E le whai o whie e mātou wala wina. A waumane au mai le whesoso ani mo I mātou. Lea mātou te whatamisia le rintai au ta maa. E o mātou whataua e ngā luenga le panga o ngā paia. Whamanuia le tua I te mātou le tai au. Whamanuia le wainga e kalesia. Mai se mission mātou kalesia o mātou le mafuta le li. Ia au atu iai le tua au whamanuia na. After tele tamani le tai au o le mi inga lea au whanau. Atasi ai le tua o mātou manu malilo le li. Leo alo mai au fufonga le tua I nunga I te mātou. Whamamaina I mātou. Fulu maina I mātou toto tamai ngangoi. Awai le lava sa mātou wa miu o tonu I umo lau se le whakapaia. Tuma watu ia te oe le minga nei maso mai o ni whaarevau e whaarevau. Ala lama whatasi whanau le tua. Amen. Ia tatou alala mai lana whaatai ia e usake ia tatou kosoti. E o tatou o mai sisi mai na tau o tatou tapo inga I tai au. Au whaina le tala whiwhea. Ia tango lo e lau tantou. Ia whai oe mana tuwala I tauranga lau suwaki I tai au. Ai se me sibi mo le tua I tau sana. Ia se mea te pai tauranga I le tua. Ia whai ma le loto whia. Whai ma le loto whia. Ma tātou stai le leo awa minga I tātou. I la taimi tu nā tua no suma I o au na milele. Wa tātou tauranga I suwa. Ia msa umi lo loto e whanoma lupo le tua. I le nei tai au. Lele tua. Taimi marama. Na whai au tala na so se taimi a te tua e o se amano. Hapena e tau. Ame sa wati pati e te. Awa ni jiu lo pati. Kero sa lori sa marama. Ora na tua. Nega pati pati e ma leo e te sana e. E le naka pati a vele whiunga e te tua. Awa le pati e whai loa tua e le whiu. Manu mano e whai. E o
wana tala no atule tamar fale po le sunga faferai tango le utama ma e fai ai le mera mai tonu le utama anu ma le loto ato anu ma le loto ma di tu tonu mo le tama le la na te le ave ai le mera na te fa ma bio e to a fai ni si fai poi po ta si ala ai mai poi do e no fo ima e no fo ne ni foi ma ba o tele aso se tem via o foi bom dai mas se ama não é também de que tá bom então tá bom vamos andar esse ano mau me ai mau siva mau pia a tem que sabe para ir de loto pe sabe ele a ver o teu ganho aí tu ele tem que ir para não a ver tá o ia teu vai pelo o teu forma na pe va me tu la matu bere ya te oi pe awane i para sa fai awane fiu la patu la no foi mai de tala le farmacia talo fai na to o ni fa si no ma fa o ma so alla ni tu la ta tu sa fa ni no sa i ma pu a te foi tu pe a wa ono ta to ni no lo i ale tala ta ma lo sa wia sau se e alu e osi no to lago i sarai a me mai de tala le farmacia ni no so na sa le bani donc ele tulia e ha donc ele ta we mu e ya ta wa o le tamba no finis ale ha ele de to ya umani ana yo no so sangue fa amore mo e fai o e ma pule per man o le tamba o le tana le tama loa fai fi au na fai al seminari sa moa ni fono le kaesi la matu tala loa tu fa peo ai anu o esu ele tu sina le luta e loa i lo fai tau tu sima ni ai wia fa masino esputas ala fai tau ina fai pe tortas ma le torgo tala tama i moia i e fata na amusia e o na uso o na fai mai o fine tama o fine talitani ai petere o nofo mai po oi o se tama se fili talitani a musia oi ni uso a o na la ma ai le tua ni fa ma o na fai da mo i o se o le tauto ale a to ino i fa o na fai le fata le tauto i o fa pe mai a fai e te tukuna mai lava le whanama a moni lo ima. O na whai lea mo i opa o se na te ufafo i le whai toa o lo whani. E whawhetai ai, ia te au i lo fo i atu mai manuia, na i le whanama a moni, pe o te whai ai o le tauranga mū, ia i opa o lo moni. O le tautonga na whai e e whata, malona le iloa, po ai e mua mai. A le tala e whata, e a whai te tūina mai a moni lo lima. O na whai lea o se mua mai, e uru whafo mai lo whare whafta ia a te au. O te whai atu ai le tauranga ia te oe le tū. Na wha longo, e na wha fofonga le atua le tangia e whata. Na wha whairoa e le atua le mana onga e whata. Na ala ai o na manuia, le taua i sarai ai pangale pa whairoa i o pe e o na roto. Tasi le a whawhine ai whawhairoa i ai le watoro na tamana. Whai meina sa i le toina o na ramalama se tulo o na ona tautonga na whai rungo le ku. Le tautonga, le taulanga tangata. O le tala le whawhine le atua e whawai mai se tama i a te o te abatu e whai atuai le taulanga i a te o e whamano oe ma lau marwema. Au ngāsa wei. Ai a te tala toi, o te whai tauranga i a te wai. Mārama lama le tala. Na ofo lama i le toina, lona awhawhine, e tusa ma lana tautonga na whai e ungo le tua. Lana tauranga. Mai pule aase mea na e whai e le tua a whai te whawai mai a te o na o whai tauranga tulea i a te wai. Mai pele e o umana watu e le tua. Au se se le mea le la alo na i. E mai le tana le whai a oma, le ali i,
ia e foa i mai a te au se loto lele, se loto foki, se loto mama, aua ni e ave e se ina loa ngā malunga i a te au. Ta pena lau tauranga le ni tai au, a ta atu le pesa le au, na e su mai lea e ate lau tauranga. Na mare tauranga e tasi ai au, na ta pena e lea tua, ola i oe, ola i au. Na ta pena ai ta wala i malo o le ola e whakawau.
Ai mantustina tamara ya mata mara sauia ra awa mara awa sau ruta vai uma ruta sauia Maria lawa tina Yesu ora fina mun te lore no fo me ya uma ai Maria tani mutato kalesia o ino pete wa ese no tani ya hautani ava me sister le ya ma le foi pa ino me tato participa fine na lima lo pa pena na ai ma me ya le fa lo mo cha o me ta uote o i tato te loa tato fa na o le tu tato te mai uma la me ma fo Yesu Yesu. Praise the Lord. Amen. O bolo to awe na fai wa sa uni la te fa lo mo po le tu ni ta. Amen. Te lo le ia isio pa hengo fo fama le uso me wento ia le no ole atuina atuile to fine ya lise ya tela tala no me se to fine de me e awata wona yo se missionary ya yo te tau fa la ni tau fa la a tatu wa ai le fio male tu ole tai o le missionary e fa na mo ile apostolo amen. Tamata ia o la toio e o su sofa ia me o la wena le tuo o me la lea o le tato foi la uma le ia su e pule foi la uma la por calabri o le to fine missionary alise file ma yava foluti ia o le alo e fasino e le suma fa femaina ia afure ma le tinai a ferila foluti ia le Galicia Assembly of God Betoni ia le suma i lao ia e whaailoa atu lona tamata e mesi fo i o le au langa i le tua molon finangani ia tatu whaila umana le yasu tanu le i pesa le au soma i walito i le usua i oma po o le naseke po le aso le amuia la oe manreua amuia oe o loo tafe me te fa mani ya ngale tu ta to ni aso tu fatasi o au atipati ya ni tu nasi tu ya nisi ni ko tu Dear Father, we honor you. We bless your name this morning. Mata te whaamanuina lo suapa. E pere kai salama. Lo ona ai e whaamanu atu ia Jehova. O mea o mafoi o te tonu ia te au. Ia whaamanu I lo suapa. Father, we honor you, we bless your name. In Jesus' name I pray. Amen and amen. O te whaatalo whātu I lo te mā, I lo te nā, I lo te ngane, I lo uso. Ia te oe I le tai au e swafa manu mā lo Yesu Christo. Ai ora lesa au hir matuti mai pito. Wellington ni pese tasi pelua e paapopo e mi ingo le tua le ta. Ya la nga solo mai le makuti fa mo le la. Ale la ta wati ati o tongi me no fana wai. Ia male amatanga fo o le soifo o le tangata. A o solo mai se toti. Apa ko umi ia me mas sina umi ko sa inga le sai awa ai o mana tua yo fa mai ole atata wole la e fa ba no mina la if we can't handle being in the house of God the whole day fa fera atata wole la ni fa ba o leila le to to foi o trato la nia we can't be here more than 4 hours. How can we last in heaven that is forever?
le whakatai le tō te loa pēna le pala o tātou matatua o te loa e mata le tātou malosi o me pāta wa ai tātou whaalango lango i le alango le tua e whakawina le tātou malosi tātou te whaalango loa i le ino le tua ma le upua le tua le meitai hau. Aleluia, ele tua. E lua ni bese mo tafreina. Ele awa i Wellington, Wellington. Ia fa mo lunga le vi le tua. Manza mo fie yo tato ma tanga bita. Te loso se brand new wa filho se metotino te boko. E te pia te fia te lima. Tono le kalisia mandugo. Ole brand new is a brand new fatoa man fawele to anato maiko vai dela ko te to fa fitai de to o wa ma to ma to te fa fa me va se ma le brand new le sa fa ye to sa pena de to ma no ya e do pesi be pesi la ma to pesi mo mo ye ma na la ko ina le tu fuma fa fa wa be le ma mo to ma to pesi mo mo na to ne to na pesi ku va pe e taimi ole loto mo la ole ki de ole na ga ya tu yo pesi ko yo la ma to suina ma to te fia ma to jo mo fe be le me no fa le tu e to no se ma to ka si o se ma to fa fia mo lo ye o ye le to sia de pesi e lo na pesi la ma to pesi mo mo ma na la fo ina tu mo fa ya ma le pesi no no ole o tafu o la foata ole tafu fiaf ya ai sa ate atu pese mo na na fa la fa le tu ile o fa fo na ni nete For I know I find
te ni ta pena ta to ta tu jo isi ma le your uncles, your aunties, or mau I nei I o kilani, o mawhaina tata maputa me nei tai au, o lo ia ia e kalesia, o lo maputa ai, a wala to le maputa tuai la to aina wala te kalesia nei tai au, o lo o le mai e lango lango I lo le tanata, e te moe te waleana whaatai na te oto, te whatau poi, I so much te leo tata maputa nei tai au. This is the first time. Now, I just call it tour. I will look to my name. 2023. Na amatay na sa Malinga Valentua. Mawansili Babinga Valentua. So it's a privilege and honor to share God's word. Oh, no, fine. Now in the Uleta o Jerusalem fo o safo twisomani o matua no fanawa o safa fi a metotisi sa mo o lo tamala o safo tu a lo tina o le tamala sa male sa tpatia ai ina wa iba posikulo o sama na le liu mai lo a ini sina e o matua ine yo lo tamala ine o le vavau, o le sapoe, ma le salani. E siliana whaelo atu to te mana mana mai nei tana te hata wa atu atu I o tō ruma nei te au. So I was born in Samoa. So if you hear my English
We are the ones fresh off the planes. We are fresh off the planes. I went to Atamaya in UC Nature House. I was born in Samoa. Before I finished primary school in Samoa, in the highest primary school in Samoa, it's Tahiti Primary School, God led me to the most beautiful city in all of New Zealand, all of Aotearoa, Leilangua, or Wellington. Para pone na mula ia le Global Kingdom TV channel out kilani famai. Yangi le masani I Wellington. I man malo le Auckland Blues but you know what? Le sao le langi natu. That championship ya pamalo le Auckland Blues ya tato sao melangi as fatai le sua later out. I think on Pastor Mike Masara. As friends, as ministry partners, so it's a privilege and honor to share God's word this morning. For me, limitation is an invitation. This morning, whatever you're limited by, I find what I invite you, let's go and over invite on a lot of here Mongolia to the Upole tour. Or actually, poor the fire from my alley, telling the viewers on the Global Kingdom TV channel. They have Alan Upuna, the director. I would say, no, I fight until I find a lot of my. You are Upuya Sao, the next hour. Let us just find out. And Mama Mailia, le lua le coronito e se fulu ma le lua. Lua le coronito e se fulu ma le lua. La pipi atu le la una le neita au le whaamalo si neita au I le theme le lofa tu lua. Limitation is an invitation. O le lua coronito lua coronito e se fulu ma le lua. O le taito numa Cristiano o Paulo na tusia le tusia. O le tusilo na lua, na tusia le kalesia coronito. O coronito o se ai I tonu o ele ale atulu le eleni. So the 2 Corinthians 12 chapter is the second book of a letter of Paul that he wrote to the church of Corinth. Corinth is a city in Greece. Greece. Now, the whole chapter, 2 Corinthians 12, verse 1 to 10, now, this chapter, verses 1 to 10, it shows the powerful, it shows the perfect power of God. And if I upasumata si eo o le coronito sutono sumata, o lo mo mole na ye pupo le na Paulo ile kalesia a coronito. O le atato le o la I pupo le na Paulo le kalesia a coronito. La tato wa ai ile autulia. God's power is made perfect in our weaknesses. O lo tato vai vai e fa'ai noai le mana o le tua. Amen. Limitation is an invitation. Ile tatu tusi fai taulia, pa mo mole a maolo tusi. La tatu fai tau mai ai fai upu e se fulu. O le tatu manatu, o le tatu tusi fai tau au tu la ile le tai au. So 2 Corinthians 12. If you have time, we can read the first paragraph, which is from verses 1 to 10. But this morning, we're only going to read out loud verse 10. Ayelo tis pa ia sa moa sa uli mayele tis pa ia pa Britania le atata paisau pa pole ia o lea o te fifia ai I mea vai mai ai o le pa lea mamai o maalaia o lea matele mai o lea tua te vale o no periso o wāpea o vai vai on the old Our English speaking Bible readers, verse 10, for the sake of Christ, then I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities, for when I am weak, I am strong. Amen. La tatoa ai la elia, ile ala o na fa'ali mai ai le mana o le tua. Amen.
For the sake of Christ, ona o keriso, then I am content. O baba ai le upule content, the English verse content. Ai whasa mua mai whamai, ua malie lo loto. O mea ia le atatu baba ai neta ea, ua malie ai le loto o Paulo, ona ai sea, whaali ai le mana o le atua. Amen. Whamai. We're going to go from the English version. I am content with weaknesses. I don't know weaknesses. Before you do any studies or I tell what to weaknesses. Samuel le upu elenia fapea Estenia. I did no loto le upu lea o mai o le tino. Whamaino Paulo. Ua lava le lofa tu noa o le tua. Ua sala fea ngai le lofa tu noa o le tua. Ua mali e lo loto. E o maua mai o le tino. O isi mai e whaamano loa e le tua. A o isi mai e tūma lava ia te oe aisea ina ia whaale ai le mana o le tua. O lo ta ua le tusilia whamai Paulo, o lo i aise mea mātui tui i le tino. Nā o le whaatolu Paulo i le tua ina ia ape ese le mea mātui tui le amen. Le tawaso, the blind man, and everyone was asking, he was born blind. You know, in the mindset of the Jewish people, they said if you are born blind, if you're born with a disability, there's a sin in the family. But I just find out to sin lana. For my, the facility looks so Yesu, Yesu. I say, how le mawale yon neighbor. I say, how tawaso le o se ama sala ea a ona mātua wa tawaso ai. Ai sawe tali Yesu. Whemai. E lei ana sala le nei tangata po ona mātua. E peitai ina ia whaalia ai o ngā ruenga a le atua ia te ia. Amen. O isi taimi I tātou te whapa ai tangata e mai le tino, you know, e ai ia mai whaasolo I generation a inga. O te loa e whui mai whaasolo le generation o tina, le generation o tama. E tātou te mawhaina tātou tutu e whaamangalo, e whaamalolo ina e le mana o le toto Yesu Keriso. E ai si mai, tātou te wala au le tua. Ai lo o maua pe tātou le ola soifua. E le malo lo mai tātou mai le pole tau e paulo o le mea matutui. Ai ona e whaali ai le mamano, ma le mamano o le atua. You know, sometimes we have sickness in our bodies. You know, and we cry out to the Lord, heal me, oh God. Like Paul pleaded with the Lord 3 times, but God said, my grace is sufficient. Perhaps whatever you're carrying this morning, you are alive, you're here, but it still exists within you because God wants to show His power. If you're I say, ole mana le tua, whamano lo oe, e mawale vi inga le tua, ai le o le tangata. Awa te whaamai mai, I launga lue le tua, I ni mai wa e maua. Do you know awa aia? E telo tangata, e mamai. O tangata matu tua le matu au lotu. O tangata e stroke. O tangata e tele mai, I tangata matu tua. Ai sili o tele whaamalosi e tangata matu tua le lotu. I lo o mātongo lo mālosi le tino le autara. I see that outwardly, even though they have arthritis, they have gout, they have diabetes, they have heart disease, but they still serve God despite all the infirmities. O vai mea o le vai o tino, a lo manulu e aisea o le tantonunga Paulo, ua tala whengai, ua lava le alofa tunoa a le tua. Te whaamalolo e me te whaamalolo e te whaamalolo e le tino nei.
Ua lava, ua tala whea mai, lea lofa tu noa o le tua. His grace is sufficient. So for example, la oau, e maua e le maua e Sarah, e Auntie Mele, what you call it, arrhythmia. An arrhythmia is a heart disease. It's a babena tatalo fatu, a slow tatalo fatua. Nena no twaina no lesine amitavali. Oh no, tenita sana fasana, the body tavali because of this. What I call a thorn in my flesh. I live my body, me matu tuya. But someone live on that. But olo te ola, yeah, o si taimi e babe tata al fatu, twai tata al fatu, and te tu maua no te manapa. As long as you are breathing the breath of God, no matter what sicknesses you may carry, you give that sickness. So if the Lord chooses to heal you, amen. If He chooses to leave it with you, let it show the power of God. Amen. Whai ua tala whea ngai, lea lofa tu noa o le tua. Tato o mai mai, I am content with weaknesses. No vai o le tino, o mai o le tino. Insults. Let's look at insults. Insults. Insults like reproaches, or whaitioga, or mea lea mai nai oe. E maua mai le upu e leni le hubris. Mai o mea e taupulipuli. E whalea mai nai oe, e manu ai oe, o whaitioga, maa mionga le a te tangata, e whai mai a te oe. Ona e mawhatia ai lea, ona e manua ai lea a whamai kauno. Awai te popole, e whai mai o tangata ia te oe, le whai tio mai o tangata ia te oe, o le taula malama o tangata e whaalea mai nai oe, o te popole i ngai o inga umana tangata, ai e te tau na e tau tu lai pia, ma e tali tonu e moni na whionga pa ia le tua, ua tala whia ngai, ua lapa lea lofa tu noa o le tua. Amen. You know, insults. Oh, Casiliano, you don't insult her. Tell her to know, Vamba Yaya. I esele matu ya. O insult tamata sa moa. E no ia insult sa tamata. E hata insult mata ita tamata sa moa. Ya o matu mai maluma mata rotoa. Awari sa moa ta mai fa mai bes yama. Awari sa moa ta puta mai wa bebeni mai ala kau. Wata le lora mata mai e sa wale whaitioga, e sa wale insult, e sa wale tala, manua le rotoa. E whamai e heimia, awa ta popole ai. Sa wa o te au nei le tua, awa ua lava lea lofa tunua a le tua. You know, awa e sa whiwhia o i se tangata e sa whiwhia this morning, o sa wana whanalo anti, oh, ka kele wala sei, wana ula, tau lima sau whamia e sau pua e mai atau whaau le lei ati le lo tangata nei tau thank you atia hoi sila tangata haoma whanala teu teu whamai oka hamu fo ina tupe teu teu wai le lafo i Samoa le lafo tupe Samoa whatau o fua anu me lua whamai o tala tangata o whaiti o mana e tēna manu o e loto o tangata i o le tua ale whamai paulo Pe tele manifestazione tangata tato tu lai tato ba ai le tua ua tala whea nai lea lofa o le tua. His grace is sufficient and I know it's he ngari o le mea o le whaitio o tangata ia te oe a. Le whamai ia le ngaruenga e lua fitu wha se fulwhapea o whapea tua lii o loo manatu lea Tele le anga mau mea le neifona. E le mata le utsama le waa ai atoa matata ua. Ina the shipwreck. Paul encountered shipwreck. But he didn't allow the shipwrecks in his journey to spread the gospel, to stop him from spreading the gospel. Amen. Nata tō o atu I hardships. Mea whai o tā. E mau mai le upu e leni lea anaki. Le upu whakparatania, distress. O le nei vaitau, o ka le tele o mea tātou te distress tai, wa si I lunga le alo rent, o si I lunga rate te tōni se mō gesi, wa tele atu fo ia
ia taulanga o le isila sa o ao ina le taulanga ma le sapulua ia o isila tangata matua distress ia. And you know what? Sao pele falo le tua, because God's grace is sufficient for you. Awale avea o le te popole e fua I nā mea e tu wai lo sau I le atua e te hama ia kerisoa whamai am. He knows. Sila whia le atua mea distress ai tātou, ma mea kapua ngā tia ai I tātou. Whamai le luka e leo tasi whai poi loitoi, o I tā rofai whawhine o tatou. A toa ho e mai e whai lele I ala vaso, a wai e o le pōpō ngā tele e nuu, ma le toa sā I le nuu nei. O le upu nā le pōpō ngā o lo au mai e te tono le ngana e le ni le whaama e pono, le anake, distress, o mea distress ai, o mea e whaimata o pōpō ngā tia ai lo loto, o lo tino, a lo mawhau. A le o tama whai e le lamangi e treats the mental health issues. But we have a cure. The cure is God's grace is sufficient. E tala whengai, e lapa, le alofa tu noa o le tua. Pe tātou te maua I mea poani me whengi tātou te pita ia I ma tātou. Ua tala whengai, le alofa tu noa o le tua. The last point this morning, persecutions o sawanga. E maua ma le upulea e le Diokmos. Hai mai ka wea mahua. Sa lo tangata si po I sauno, mai la toi lona fasina. O lea lava aso o tuka waile sawa tele le kale sia Yerusalema. Na whaasau sala la wina I la toi umai nu o yutaya. Ma sawa rea ua toi na le apostol. Ina ua o I le sawanga I le kalesia le tua tutori Yerusalema. Amata lona ta ape le kalesia. Ona o sawanga le tua. Au angana le kalesia. Ona la so vala aulia le manda o le tua e na lue ina. Amen. I find someone to see tala fa absolute picture nela lagi. I baba ai atu nui o Iran, China, Tibet. If you look at some of the churches, my cousin Lisa here is here today. We pray for the persecuted church. I said, "See, no, I to know we le te tele o le sawa ina ono le upole tuo o atu nui a matua sili ale anu o le tala le o le tua. There's a lot of underground believers in Iran, in China, in Tibet because of persecution. Ona asea, ona o faali ele manda o le tua. Manu lewa au kilani le neita yao. Ele ave e sa wanga le lalangi e avea o lo o mai a te tato te faali ele manda o le tua. Amen. When the world persecute us, that's when we stand and say, you may persecute me, but I am not going to limit my God to your persecution. This morning, as a church, as people living in Auckland City, we're going to invite the presence of God. You see, God, even though we are persecuted, even though we are not allowed to give you praise in public area or pray in the name of Jesus, this morning, as a church and as a city, we are not limited by that. Because God is sufficient. His grace is sufficient for us. O tātou o tamatou mā loo le tua. O loo tātou iai tu la fono la langi. Au tu la fono ia e le tauwhia i le manga o le tua. Amen. When we allow the laws of this earth to control us, then we limit the power of God. Amen. Manu Lewa, our family this morning, God's word for us is God's power is made perfect in our weaknesses. Amen. Why don't you try God? God has limitless of solutions. O solutions ale tua o le life o ile manda o le tua na te whaia se la ina mo oe.
last testimony to be a share to nei tai my brother le nei ole lo fa so fa nei sa ona to ai ya mai ba but he's my oldest brother na sabe si mai isa mo last year ya me saula o fa le sonu na baya Opo Martino le no o e se ya and I was so blessed ya testimony for my ina o to fa fo I mai fa fo mele vale o ia mana tu ai se tala na fa tala ina se tala ta ile na nana I ia bilia fa mai fa tai e tu ai la fa I no va bere filino no to fa tai e tu e mo ia o inconvenience lo to to mo e ni sine la ale pa isa mo ai to a mai e fa fo ona o le tinga ina I vai ai sa fa fo ia ma tu upuna ana ngana le apostolo fa mai fa tai e tu I lau fa I no e le te e ona lo to ai la 3 operations later he's here. God paid for those 3 operations. Ona ua whaali le mana o le tua I mea o vai ai le tino. If he can do it for my brother, he can do it for you. He can do it for me. Amen. O mana tino na whaali ai le mana o le tua. We praise God. We bless the name of the Lord. And she asked me testimony there. Oh no, fa'alia le mano le tua. Yala I mai o le tino. Na ala mai le fa'amalo longa le tino. Inai o ina a fo mai. The God's healing through God chose that he should be healed. But I wanted to take him to loto. Ile fa'i unga a le tua. I'll pray a little study le matai o lima. If I can just call our worship team up, please. Le matayo lima fa mai le upule o le ana malu. O tino mo wa mai le upule o le ana malu fa mai. E te lia te e atu se fai unga ali atua I atu oi. Pe e te malo lo, pe e te mai, e tala fea mai le la lofa tunoa o le tua. Awa le fai some excuse I mai o le tino e te le anu mai I fali o le tua. E awa lo no foi o oe me te talo le pale fai tau le fioma pa ia le tua ai te tau na mafutsa I le tino o Keriso o ai whamaina mese no suina a e vai o te uina lo lima a o vai e te uina lo lima a o whaanonoa e te tangi a e whaanonoa o te tangi ma oe o na tatou o whaatasilia e a mea o tatou mana o mai I le tua I mai le neita o te wala awa te loto maunau. O le ase mea o ia te oe le neita e au. O tatou whaalongo I le upo le tua. O mea vai, o mea tatou se vai ai. E whaali ai le mana o le tua. E te tali tonu ai le upo le neita e au. E te whina ngano ina ia nganue le mana o le tua ia te oe. I lau ahinga, I lau whanau, I lau ekalesia, I lau nuku maloha tulu. Whatever it is that we cannot do, His grace is sufficient for us. Amen. Father, we thank you. Papatai sa mai lo upule nei sai au. I lau whamalosi, I lau whamanatu, o maso wai vaina, I whaali ai lo mana. Le nei sai au, o maso loa, e whaatau laka, e ngata lo maso malosi. Mato se mara au atua ia te oe, se maa a mea I nei vai vaina, e whaali ai lo mana. Father, this morning as a church, we stand here, we say, we know that we are limited, but we invite you, God, to come and move in our hearts, come move in our spirits,
aua ni tātou whātakula ahina le tua. Aua ni tātou whātakula ahina le tua. O tele malama I tūlama na iei oe mahu ahina. Ai whaftai le tua le yasu. Tā pena ina lona whina ngalo o tātou. Le whaia te talo le tai au. O le te tui lungo o sina whanga le tu. O nao le tua e malama ia te oe. Malotu ranga. Au e tā pena I o le tausama. Ko e ni o foma le tai au. Tu atu loto I le hei. E le tu ina le avanoa I le apona le tu e saunia si te talo whakanoia I ati tātou. I just want to remind all of us today, don't limit God. He is within us. He is with us everywhere we go. Tangi loto leita yao, mea umasa amata mayenge na mwema, manei, pala awina o tatu nganu e ai manulewa, leo confirm leita yao, le umpo ale tua moe, le afioma ale tua moe, awa ni tatu fatakula ina le tua, ai tatu vala awia uia, tau sanga I peona whasoa oe lupa inga tātou tali mā lō I tamato le ngā lupa ia tātou whaasiri sirina o ia I mea umpa tātou te whaia e on saunoa waunga le tua I ngata o tātou manusi e o mai le mai a te tātou e o mai le musua e saunu I tau e whapena o whawaiwai a tātou e o mai le tofotofonga au tuatu na me oma o lota oto mai ai le manuia mo oe manuai leita au a tātou whamaoni I te ia e whamaoni foi oia e whamanuia mai I te oe manuai whatanga le auna le tua tuna atu le wanoa le I tātou whaila uma e ngā te saunia se te tātou whamanuia I to tono nei manuenga mai so tātou mafutanga le nei asu e ono pasoi a te oe leita iau o nao le atua e malama I te oe mali sawalinga mo I ai I le nei taimi o tātou awina si e loa au le atua leita iau tatala lo loto I te ia a tala le tangata o le ananga ia e na te au mai a le malosi a te oe. Father, we thank you for your word that we read this morning. This morning we stand in your presence. We say, let your word wash us and cleanse us this morning. Every word that was spoken that is from you, that will plant a seed in our spirit this morning, that will inspire us and encourage us and challenge us to continue on with you. Father, we call on your name this morning, the name of Jesus. E se mana onga lilo ele tangata o lo tu mai ele nei tai au. Se onga li, se ainga, se ma e se sila mai le langi. O ila se oe le tali o manso mana onga. E pele fai salamo. O oe e malie ai o manso loso. O oe e malie ai o manso loso. O manso whaalongo I la uku. Se manso vai. Se meu manso whaale tonu ai manso te whaamangano e numo lau fiu. Ie e whaamangano e a te manso. E pele fai salamo. Ie e fuai se loso fau. I te tonu e a te manso. Father, I pray that the word that we heard this morning will cleanse and wash us clean. I pray, God, that the word we heard this morning will be an inspiration, a challenge, an encouragement, a blessing for all of us. Elena tale tuta male upu wa tutuina. Awate te talo ina ia avea I mato o ele lei. E pa ule fatu lo upu le nei sai lau. E pa ule ele lei. Elena tale na pa ule upu le fatu na e tutuina.
tonu. E le tangata na whaalongo le upu. Ua pai atu ai le ranga o le tua ia te ia. Ua whaamagano rona loto. Ma matai se amatana fo. Thank you, Lord, for your word. Thank you for your many blessings. We thank you for your grace that is sufficient. Mantoto whawhetai mo loa lofa tuno. Ua lava, ua tala whenai mo e matou umanawa. I pray, God, as we prepare to go home, ia e tai mai muli tai a te matou tama. Le amatai nai o le wholaunga le nei tausango. Father, that we will stand firm, that nothing will move us, that nothing will shake us. No persecution, no insult will limit us from allowing you to move in our hearts. Father, we are loved by now in the inside. It is to offer man, my Lord Jesus Christ, my soul to Adonai. Amen. Aloro melo out of me. Tato tatalo mo au na le tua. Stop praying. Le tua le tai out. Tatalo tama yo au. I said for your also I will join you. Mato tutu le li masisio mato lima. Le ata leo mato. Agree le tai out le tua. Ia fo'i la tono manui o lau fiu. Tamani tai au mātou marau atu ia tai. Awali mawai le tua le swau o whau. Lunga rau auna ia male mai whantua. Lunga rau auna ia mawhiti male whantua. Lau auna ia fui mo onu male whantua. Mai se le li o le uso mātou mawhuta le yaso. Lava e wala wina ai mātou tama. Aua ni mawai le tua. Le sua o lau whau. Loa fine le tulai le tai au tama. Tau tarangia lau fina lalo mo i mātou. Le li. Ame oia i lesi mamalu le tua. I lesi pula le li. Whai loa. Nisi mea lilo lau malo. Ele yo iai o ia tama. Mātou wala au lea le li. Si e whamanuia i se mātou ainga. Malanga mamamai wale mitonu. Maisi, o mātou ainga i au ki langi nei. Mātou mafuta ona o lofi na mano Yesu Yesu. Ia mātou te talo tama o le ase. Au au nanga le tua wale atoa le nei asu tama. Ananga pa ia. O ngā luenga wha atoa le li il mātou le atoa. Abu malio mātou loto. Mātou foki ma le alanga i o mātou loto ma le manu malo. E whaamanu ia inga i mātou tama. O mātou inu mali. Mātou foki le tua. Whaafitai teni i o whaamanu ia mali asu. Whaawau au whaamanu longa le i o mātou. Tua a mātou tua le li. Mātou pito la awolo tuki le tapo inga le tua. Awale whianga iai o au tama whanau i ngā ruenga. Mai seneli, o le fupa o lau tala le lei o mātou tāu o iai. Te lava se whata whaita ulanga o mātou malu e ai le li. Whamanuia ia te i mātou malawa le li. Se ia o lawa le mātou whanawiti. Talo tamane ni yaso. O iniso ne kalesi o mātou le mafuta. Ele malo i la tau i la tatalo tama. Whamanuia ia tātou. Ala langa whātasi whānau le tua. Yesu ala toi mātou tatalo. Amen. 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 Tātou ala me nāku whakatai. Atai atu kore kosu. Tell the person next to you and say you're a soul winner. We are sold for Jesus. We are sold out. In other words, we are sold out for Jesus' ministry. Tatou te mate manu malo ina mana mo le ni.
Praise the Lord. Amen. Ya le tote ole kwa ina tatu samina li ya yaso ya tina tule bonole subai sumai ya ona matoile ona ta liba ema yafi sumai Only if you look at what.